өле бербейсің. Bir ele gelesin, bolda ahiretke ketesin, kayra gelmeysin. Oşun için jakşı dayandanıp al deyip. Ahiret kıyamet gün tamaşa gün emes. Her gün жалгыз barat. Her günden amalı özünçö. Atanız özüne жооп берет. Apanız özüne жооп берет. Ayalınız özüne жооп берет. Balanız özüne жооп берет. Kızınız özüne жооп берет. Paygamber özüne жооп берет. Siz de özünüzge жооп бересиz. Birinci siz özünüzge жооп бересиz. Sizdin tarazanız aldığınızda, sizdin kitabınız kolunuzda. Allah Teala bu dünyada siz jazdırgan amallarınızды okutat. İkra kitabak kafa bi nafsika al-yawm alayka hasiba. Kitabыңды oku. Sana balagатtan толгон, dünyadan qaytkanга чейин jazdırdın, süйлеп jazdırdın, amal kılıp jazdırdın. Bardıq denene çıkan amalını bardığını jazdırdın. Endi seni sana okutabız deydi. Yawma yab'asuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu ahsahullahu ve nasu vallahu ala kulli şeyin şahid. Allah subhanahu wa ta'ala kıyamet günü bizlerge kılgan amallarının kavarın beremiz. Emne üçün söyledin, kayaktı karadın, kaysı sözlü uktun, emneni öylendin, emneni jedin, kayaka bastın, kolun kanday amal kıldı. Bardığın kavarın beremiz, bardığın kavarın beremiz amalını. Gayrı tiriltip sebe kavarın beremiz. Ahsahullah ve nasu, Allah'ını saktap koygan, taktap koygan, bardığın jazdırıp koygan, bendeler unutup kalgan. Adamlar unutup kaldı. Kaysı jakşı jaman işlerin, kança zikir kılganınızı unutup kaldınız. Üyümüzden uşul жерге basıp geldiniz, unutup kaldınız, kança şak kıldınız. Biroq Allah Taala unutmayt bunu. Her bir kadamga günah geçirilir. Her bir kadamga sevap yazılır. Her bir kadamga daraja götürülür. Maşyul akdam ila cemaat. Cemaatga jol gelүү bu perişteler uşu adamdın günahlarının geçirilүүsü toralı talaşkan mesele. Kaffarattara kelip turganlar, urmattуу agayın musulman bir turgan, Allah subhanahu wa ta'ala özünün kazanasından en bağlılığın bizge iman dövletin bergen, iman baylığın bergen, iman nimetin bergen. Allah'ın aldığında en ulu baylık iman baylığı, iman nimeti. Dünyadaki bardık nerse acırayt, bro iman acıravayt adamdan. Bardık nerseni aldırasız, densolukta aldırasız, akıl esinizde aldırasız, ömrünüzde aldırasız, baylığınızda aldırasız, bildiğinizde aldırasız, bala çakanızda aldırasız, bardık nerseni aldırasız. İman alınmayt, iman urdalmayt. Bardık nerse urdalып ketişi mümkün, tartып alışı mümkün, bardık nerse жоқ болып ketişi mümkün. Je siz taştaysız, je sizi taştap keter. Je dünyаны siz taştaysız, je dünya sizi taştap keter. Biroq tuğan iman андай емес. İman kança kurçusa, kança güçlü olsa Allah'dan korku oşança güçlü olur. İman güçeyse Allah'dan ümit güçeyet. İman güçeyse Allah'a ibadet güçeyet. İman güçeyse rayındılık güçeyet. İman güçeyse börükerlik güçeyet tuğanda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adam zattın en rayındısı, adam zattın en bilimlisi, en danışmanı, en borukeri, en baktılısı, en comartı, en batırı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala en takva bardık peygamberlerine adam zatla ülgü kıldı. Oşun için biz siz oncak soncaktı, çıkış, batıştı, tündük, tüştüktü karabay, Peygamberimizi karap yaşaylı, Peygamberimizi okşoşup yaşaylı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gündüzüne bizim gündüzümüz, Peygamberimiz tününe bizim tünümüz, Peygamberimizin kulkun özüne bizim kulkun özümüz, Peygamberimizin ibadetine bizim ibadetimiz, Peygamberimizin davatine bizim davatımız okşosun. Allah Teala'nın aldığında standart var. Erteki her bir adamda meni, sizde her birinizde Peygamberimizin amalına salat, standartına salat. Kançalık akidası tora gelir, kançalık ibadeti tora gelir, kança kulk münözü tora gelir, kança kurbançılığı tora gelir, kança duası tora gelir, kança davatı tora gelir, kança 24 saat amal. Her birinizde Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberin standartına salıp turup daraja verir. Peygamberin standartına bir tutup Allah Teala esep kitabını alat. Agayın Müslüman bir tuğanlar, dünya Allah subhanahu wa ta'ala sınavının kazanı kıldı. Bu dünyaya gelen adam, o sınavının kazanına söz düşer. Her günde sınavısı her türlü. Baydın sınavısı özüne jaraşa, kembagalдын sınavısı özüne jaraşa, alımdın sınavısı özüne jaraşa, biydin sınavısı özüne jaraşa, erkekterdiki özüne, ayaldardaki özüne sınavlagan hiç kim yok. Allah subhanahu wa ta'ala her birisi 24 saat sınaydı. Dağı unutmaylı. Allah Teala berip dağı sınaydı. Alıp dağı sınaydı. Allah subhanahu wa ta'ala baylıktı berse,
biz жараткан Алла Таалага шүгүрдү көбөйтөйлү. Шүгүрдү көбөйтөйлү. Жараткан Алла Субханат кишине сыноо берип, ишиң жүрүшпөй атса, шайтан сразу келет, не дейт? Үмүтсүз кылат. Мына деп үмүтсүз кылат. Жок, Алла Субханат ва Тааладан үмүттү эч качан үзбөйлү. Бул экөө тең. Үмүтсүз дагы, бекапарлык дагы. Ошол байлык менен, ошол бийлик менен, ошол бала чака менен, ошол дүйнө менен Алланы унутуп калган бекапарлык, бул дагы айып, бул дагы кемчилдик. Кудум ошондой эле үмүтсүздүк дагы. Кичине ишиң азмаз ооруп калсаң, азмаз ишиң жүрүшпөй калса, азмаз окшошпой калса, сен эч качан үмүтүңдү үзбө. Бул дагы айып, бул дагы кемчилдик. Ла тaqнату мин рахматиллах. Алла Тааланын райымынан эч качан үмүтүңөрдү үзбөйлү. Үмүтсүздүк, капырлык, үмүтсүздүк биздин исламда, динибизде жок нерсе. Ошондуктан кандай гана болбосун, үмүт менен Аллахтан үмүт кылып жашайлы. Алладан коркуп жашайлы. Аллага шүгүр кылып жашайлы. Жараткан Алла Субханаху ва Таала сиздердин, биздердин дүйнө ахиретибизди оңдош үчүн бизге нурлуу амалдарды берген. Нурлуу амалдарды берген. Ал менен кабырыбыз да нурланат, ахиретибиз да нурланат, жүрөгүбүз да нурланат, чөйрөбүз да нурланат. Эки дүйнөбүздө Алла Субханаху ва Таала нурдай турган амалдар бар. Ал амал турган Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген амал. Атиуллах ва расул лааллакум турхамун. Райымдуу жашоо Алла качан берет? Качан биз Аллага баш ийип жашасак, качан Пайгамбарыбызга Мухаммад алейхиссаламга баш ийип жашасак, ошо экөөнүн баш ийүүсүнүн натыйжасы, таасири райымдуу жашоонун тартуулоосу дейт. Алла Субханаху ва Таала бизге райымдуу жашоо берет экен турганда, ошонун Пайгамбарыбыз келгенге чейин кандай эле? Меккеде, Мединада кандай эле? Пайгамбарыбыз келгенге чейин райымсыздык эле. Күчтүүлөр алсыздарга зулумдук кылат эле. Эркектер аялдарга зулумдук кылат эле. Чоң кичинелерге зулумдук кылат эле. Байлар кембагалдарга зулумдук кылат эле. Көпчүлүк азчылыкка зулумдук кылат эле. Райымсыздык эле, ташбоордук эле, жапайычылык эле. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келип, булардын баардык караңгылыктардын баарын жок кылып, адамгерчиликти тургузду, адамгерчиликти орнотту, кичпейилдикти орнотту, жөнөкөйлүктү орнотту, тазалыкты орнотту, жакшы кулк мүнөздү орнотту, сабырдуулукту орнотту, кечиримдүүлүктү орнотту, кечирим сураганды орнотту, күнөөдөн сактанганды орнотту, Аллага баш ийип жашаганды орнотту, ахиретке даярданганды орнотту. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келип, ааламдан караңгылыкты кууп чыкты, ааламга жарыктыкты алып келди. Алла Субханаху ва Таала Пайгамбарыбыз аркылуу ушундай дин берди. Эң кембагал адам бактылуу болду, эң бай адам бактылуу болду, аз жашаган бактылуу болду, көп жашаган бактылуу болду, эркектер да бактылуу болду, баялдар да бактылуу болду, баласы барлар да бактылуу болду, баласы жоктор да бактылуу болду, көзү көргөндөр да бактылуу болду, көзү көрбөгөндөр да бактылуу болду, арабы да бактылуу болду, араб эмеси да бактылуу болду, кулу дагы бактылуу болду, азаты дагы бактылуу болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Пайгамбарыбыз Алланын тарабынан ушундай нурлуу жашоо алып келди, ушундай берекелүү жашоо алып келди. Ошол жашоо бүгүн дагы бар, жок болуп кеткен жок. Ошон үчүн агайын мусулман бир туугандар, келиңиздер, баарыбыз биринчи Алланы тааный турган илим алайлы, Пайгамбарыбыз тааный турган илим алайлы. Бул дүйнө укук дүйнөсү, ахирет ужур дүйнөсү, сооп дүйнөсү. Бул дүйнө акысын берели. Алланын акысын бересиз, тияктан соогун аласыз. Пайгамбарыбыздын акысын бересиз, тияктан соогун аласыз. Атаңыздын акысын бересиз, тияктан соогун аласыз. Апаңыздын акысын бересиз, тияктан соогун аласыз. Аялыңыздын акысын бериңиз, тияктан соогун алыңыз. Бала чакаңыздын акысын бериңиз, тияктан соогун алыңыз. Бир туугандардын акысын бериңиз, тияктан соогун алыңыз. Тирүүлөрдүн дагы, өлүктөрдүн да акысын бериңиз, тияктан соогун аласыз. Өлүк адамдардын дагы акысы бар. Өлүк адамдын дагы акысы бар. Аны жамандабагын, жакшылыгын айткын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин айтат: "Ла тасуббул маута", өлүктөрдү сөкпөгүлө. Акысы ушул. Өлүктөрдү сөкпөгүлө, тилдебегиле. Эмне үчүн? Фа иннахум афдау ила ма каддаму. Алар ахиретке жиберген бардыгына жолукту. Сен кыжалат болбо, сага зулумдук кылды, сен ачууланып атасың, сен жиниң келип атат, сен каргагың келип атат, сен сөккүң келип атат, жамандагың келип атат. Аны токтотуп эле кой. Ал кылганын бардыгын алды. Тияктан кылганын бардыгын тапты. Сен сөккөнүңдүн тилдегенин кажети жок. Бирок өлүктүн акысы бар. Эгерде жуй турган болсоң, айыбын айтпа. Эгерде жуй турган болсоң, айыбы болсо, кыйшыйып калса башка, айыбын айтпа. Жакшынакай жуугун,
жашынакай кепиндегин, акысына жаназага тургун, акысы бар топурак көмгөн, аркасында сооп иштерди кылып койгон. Динибиз тирүүлөрдүн эмес, өлүктөрдүн дагы акысын сактаган, өлүктөрдүн укугун дагы сактаган, айвандардын дагы. Пайгамбарыбыз айтат, ар бир боорлуу жаныбарга райымдуулук кылсаң, ошого сооп берилет. Мейли ал мышык болсун, мейли ит болсун, ошого боорукерлик кыл, сага сооп берилет. Алла субхана таала махлугуна райымдуулук кылганың үчүн сага райымдуулук кылынат. Пайгамбарыбыз айткан, ирхаму ман фил ард, ярхамукум ман фис сама, ар-рахимун ярхамухумур рахма. Жер бетиндегилерге райым кылгыла. Адамына дагы, досуна, душманына дагы, жинине дагы, периштесине дагы, жер бетиндеги бардыгына райым кылгыла. Айвандарга да райым кылгыла, өлүктөргө да райым кылгыла. Асмандагылар силерге райым кылат. Райым кылуучу Алла, райым кылуучуларга гана райым кылат. Ким райым кылбаса, ага райымдуулук кылынбайт дейт. Ман ла ярхам, ла юрхам. Ким райым кылбаса, ага райымдуулук кылынбайт. Демек тугандар, бул укук дүйнөсү экен. Унутпайлы. Сиз укугуңузду талашып жүрө бербеңиз. Мен акымы бер деп. Анан көрөк сиз өзүңүз ошолордун акысын бериңиз. Ал сизге бербесе кыяматтын өзү жооп берет. Сиз бербегениңиз үчүн сиз жооп бересиз. Ар ким өзүчө Алланын акысын берейли туган. Ошон үчүн жашап атабыз. Пайгамбарыбыздын акысын берейли, Кур'андын акысын берейли, диндин акысын берейли, эң жакын махлуктардан ата-энесинин акысын берейли. Аял бала чакыбыздан ар бир мусулмандын акысын берейли. Субханаллах. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Не дейт? Ал-хайр касир ва амилуху қалил. Жакшылык өтө көп, бирок кылуучусу аз да. Жакшылык өтө көп. Жылмайып мусулманга карап койсоң, бул мусулмандын акысы, буга дагы садаканын сообу берилет. Мусулманды жылмайып карап койгон, жакшы күмөн сурап койгон, жакшы сөз айтып койгон, жылы сөз айтып койгон, бунун акысы, даже чүчкүргөндө дагы акысы бар. Чүчкүрүп берсе, алхамдулилlah десе, ярхамкалла деп сени мойнуңда милдет айтуусу. Ооруп калса ден соолугун сураган, кандай болгон чакта да урматтуу агай мусулман биртугандар, бул дүйнө укук дүйнөсү. Биз ушунун акысын беребиз, тияктан сообун аласыз. Тияктан мечиттин акысын берейли. Тугандар, мечиттин акысын берейли. Мечиттин акысы эмне? Азан айтылганда келүү. Мечиттин акысы эмне? Дүйнөнүн сөзүн мечиттин ичинде сүйлөбөө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям укуктарды айтып келди. Укуктарды сактап келди. Ар биринин акысын айтты тугандар. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, агай мусулман бир тугандар, укугунун акысын берейли, тияктан соопторду алайлы. Алланын акысы 5 убакыт намазды окуйлу. Алланын акысы Алла Таалага шүгүр келтирейли. Алланын акысы Алла Тааланы эстеп бергенине разы болойлу. Алланын акысы арам нерселерден сактайлы. Алланын акысы орозосун кармайлы. Алланын акысы зекетти берейли. Карап туруңуз, субханаллах. Зекеттичи биз ойлойбуз дайыма кембагалдардын акысы окшойт депчи. Жок. Туган, зекетти бергенде ошонун кажетин бүтүрүп аткан жериңиз жок. Өзүңүздүн кажетиңизди бүтүрүп атасыз. Хуз мин амвалихим садака тутаххирухум. Байлар, зекет берип өзүңүз тазаланып алыңыз. Өзүңүздүн ишиңизди биринчи бүтүрүп алыңыз. Зекет бергенде кембагалдын иши бүтөрү ал экинчи орунда турат. Биринчи орунда сиз өзүңүздү тазалайт экенсиз. Зекет берип жүрөгүңүздү тазалайсыз, диниңизди тазалайсыз, мал мүлкүңүздү тазалайсыз. Зекет берип сиз биринчи өзүңүз тазаланасыз. Алланын буйругун сиз аткарып атасыз. Эми ким алса ага шүгүр кылыңыз. Зекетиңизди алган киши бар экен, зекетиңизди аткарганга жардам берген киши бар экен. А биз тескерисинче о бечараны дагы жөн берип койбостон эле анын үстүнөн кордоп, күлүп, шылдыңдап, жумуш кылдырып, дагы бир балакеттердин барды. Жок. Пайгамбар андай үйрөткөн жок. Байларды айтты, өзүңөр издеп барып бергиле. Кембагалдарга айтты, байлардын аркасынан жүгүрбөгүлө. Силер каниет кылгыла, Алла субханаху ва тааладан сурагыла деп. Ар бир пайгамбарыбыз кембагалдын да динин алып келди, байдын дагы динин алып келди, соодагерлердин динин алып келди, дыйканчылардын динин алып келди, эркектердин дини, оорукчандын дини, ден соолугу жакшынын дини, бардыгын динин алып келди. Соодагерлер да соодасын кыла берип бейишке кирет. Кембагалдыгында не кылсын дейт? Уурулук кылсынбы? Тилемчилик кылсынбы? Жок. Кембагалдын дини бар. Ошо дин менен жашасын. Байдын дини бар, соодагердин дини бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейт? Соодагерлер, соодаңарга сооданын динин киргизгиле. Дыйканчылыгыңарга дыйканчылыктын соодасын киргизгиле. Ушу менен силер бактылуу болосуңар.
Birincisi jolu to'ra olsun. Ikincisi uşuğa Allah Taala ne veret? Uşul esten çıkmasın. Allah Taala bekar hiç narsa bizni kıldırtmaydı. Çınçıl sodagerler, çınçıl soda kıyamet günü paygamberler menen çoğu tirilet dedi. Çınçıl sodagerler Allah'ın arşının gölökösünde olat dedi. Çınçıl sodagerler Allah Subhanahu Teala emne degendir Peygamber Muhammed Aleyhisselam bizge kerem ettiği din alıp kelgen ha. Bardık adam özünün avalında baktılı bola ala. Bir gana siz günöden tıyılınız. Allah'ın aram kılgan nerseden tilinizi tartınız, oyununuzu tartınız, gözünüzü tartınız, alkımınızı tartınız, kolunuzu tartınız. En mıhtı ibadat koy siz bolas. Tirmizi şerifte hadisi var. Abu Hurayra'dan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytar. İttakil maharim takun a'abadan nas. Allah aram kılgan nerseden saktan en kıyın ibadat koy sen bolasın. Allah aram kılgan nerse ikiye bölünür. Sırtkı, içki, uğurluk bolsun, zina olsun, arak bolsun, kumar olsun, bu sırtkı aram. İçki aram, tekeverlik bolsun, göralvastık bolsun, münafıklık bolsun, gek saktagan bolsun, kapırlık bolsun, şirk bolsun, içki aramdır. İçki aramdır, sırtkı aramda korkunçtu. Onun için gelinizler, tekeverlikten tazalanaylı, göralvastıktan tazalanaylı, aram oy, aram kara niyetten tazalanaylı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala Kur'an'da hüküm düşürdü. Ya eyyühellezine amanu içtenibu kesiren minaddan inne ba'dadan isim. Ey imandılar, jaman gümön sürөгөндөн сактангыла. Jaman gümön kılmagıla. Dostlarыңар туралы, кошунаңар туралы, musulman туралы jaman gümön kılma sen. Кейбір gümöndör günö болот дейт. Jaman gümön da günö olup жазылат дейт. Jaman gümön, süyle elekmin, ayta elekmin, kıla elekmin, jön ele gümön kılıp koydum. Günö olup жазылат дейт. Jaman gümön, wala tajassasu. Jaman gümönden keyin ne gerek kesek? Ayıbını izlep göreyinçi, barıbı je jokpu dep. Jaman gümönden keyin arkankı последствиясы ушул ayıbını izleyt. Allah Taala aytып атат, wala tajassasu. Birinin ayıbın arkasına sen şpiyonluk kılmagın, anı аңтарбагın, arkasından düşpegin. Peygamber aytkan, kim bir Müslüman ayının arkasından düşse, Allah'ın arkasından düşet. Allah'ın uyunda oturguzup da ayırın çaşmayınca dünyadan canını almayın. Agay Müslüman bir tuğandar, وَلَا يَقْتَ بَعْضُكُمْ بَعْضَ. Üçüncü hüküm, biri-birine gıybat kılmagıla, biri-birine uşaktavagıla, biri-birinin ayının şermende kılıp ayırın çaşpagıla. Allah'ın buyruğu, jaman gümön kılma, arkasından ayını izlep аңтарба. Eğer ayı görünüp kalsa ikinciye aytpa. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahi meyten fakarihtumuhu. Bir Müslümanın ayını aytı, gıybat kılı siler deyt Allah subhanahu wa ta'ala aytır. Жақшы көресіңер, Müslüman bir tuğan ölüp kalsa oşun етін жегенді жақшы көрür. Jirkenesіңер qoğandan deyt. Ölükті жегенді kim жақшы görsün? Ölük bolğanda da adamdan ölüp kalgan. Bolğanda Müslüman bir tuğanından ölün. Etin jegen menen barabar. Oşonun sen jirkenesin. Anan kantip sen bu jaktan gıybat kılıp otasın deyt. Gıybatты toktotmoyunça Müslümanların jüröktörü bir bolboyt. Tuğanlar gelingizler. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhin sözünün ölüğü. Ne üçün ulu kişi şundan aytar? Kıyamet gününe ümitim var. Allah menen gıybat boyunca sırabayt deydi. İmam Bukhari ne deydi? Menen gıybat boyunca sırabayt deydi. Umirin aytdı. Biroq uşuncha ade uşul men ümitim dep koydu da. Atak İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi aytkanı gıybat aram ekenini bilgenimden keyin ölgөнгө чейин biröөнү gıybat kılgan jokмун deydi. Ayıp aytılып kalat, görünüp kalat. Allah hidayat versin. Ya Allah men özüm ayım bundan daha köp dep. Mına özün tarbiyalagandar, özün oңдогондор, özün tazalagandar, Allah meni байланыш түзгөндөр, ahiretini unutpay gün sayın dayardanganдар, bul adamdardын жол таптакыр bölök. Bul adamdardın baң sesimi bölök, bulardın rahatı bölök, bulardın baktısı bölök, bulardın taracası bölök. Şunun için gelingizler tuğandar, jaşoobuzdan aramды getireyli. Biri-birimizge alhamdulillah rayımlı olup jaşaylı, biri-birimizge zalim olup jaşabaylı, biri-birimizni maqtap, biri-birimizni көтөрмөлөp, biri-birimizni korgop, kemçiliklerini jaşırıp, ortasında ынтымақты бекем кармайлы. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge ынтымақты, rayımды, boruker, jakşı oy menen jaşaganды үйrötkön. Taza jaşaganды үйrötkön. Allah'ın akısın berip, Peygamberimizin akısın berip, her bir Müslüman tündösü da gündüzü dağı erkek bolsun ayal bolsun 4 amaldı kılıp jaşaylı. Allah Taala'nın zikri olsun bizden tünübüzde, gündüzübüzde. Allah'ın şükürü olsun tünübüzde, gündüzü dağı. Allah Taala'dan dua olsun tuğandar.
Алла Taala'dan biz özümüz kılavuz ele dep yaşay vermey. Жоқ. Allah'dan жардам сурап жашайлы. Allah'dan panat elep жашайлы. Ya Allah ошо жакшы иштерди кылганга бер мүмкүнчүлүк. Намаз окуганга бер. Ya Allah адамдар жакшылыкка чакырганга мүмкүнчүлүк бер. Адал жыйын, адал ырыс Allah'dan сурайлы. Бардык жакшылыктарды сурайлы. Дүниөнүн ахиреттин жакшылыктарын сурайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуга чейин айтат: "Буңду дагы үзүлүп калса Allah'dan сура" дейт. İza sa'alta fas'alillah, iza ista'anta fasta'in billah. Surasan Allah'dan sura, жардам сұрасаң Allah'dan жардам сұра. Қазынасы кең, құдіреті кең. Allah subhanahu wa ta'ala берем десе, сен таптай албайсың. Рызқын өзі беруші, өзі чечуші. Allah'dan сұрайлы туғандар. Subhanallah, ештекесі жоқ келген елек. Көз берді Allah Ta'ala, көзге егілді, башқа егілді, қашқа егілді, жүрек берді. Allahu akbar. Şeyh Saadi айтады, екі су Allah'ның құдіретіне там берсе болады деді. Bir su asmandan жамғыр жайт қой, океанға. Біз ойлайды екенбіз, мына құрғақшылыққа жаса жақсы болмау еді. Эми суның үстіне су жап не пайдасы бар деп. Жоқ, балық өзін ашқанда асмандан түшкен су, ошол бұның içinde бермек болады екен. Ошол бұл машалла бұл бриллиант болады екен. Башқа судан болмайды екен. Екінші су атаның беліндегі су. Атаның беліндегі суға кім сүрет тарталады? Суға ешкім сүрет тарта албайды. Bir çakağa su koyup turdu, bir tartıp görçü bir süret. Ayının süretini bu жерге тартсаң болады, кийимге тартсаң болады, башка нерсеге тартсаң болады, жыгашка тартсаң болады, ташка чексең болады. Бирок суга ешким тарта албайт. Алла өзү тартат экендер. Карачы кандай сүрет тартты. Карачы. Аллаху акбар. Аллах ал-Мусаввир. Сүрет тартуучу зат. Суга атанын дибелинен чыккан bir тамчы суга кандай сүреттерди тартты? Кандай нематтарды тартуулады? Сого турган жүрөктү ким жаратат? Göre turgan gözü kim yaratat? Uğa turgan kulakты kim yaratat? Anda söğü dağı var, taramışı dağı var, terisi dağı var, eti dağı var, meysi dağı var. Kim bunları yaratat? Subhanallah ahsanul halikin. Yaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Çıraylı yaratucu. Allah Ta'ala'nın narazı kılvay yaşaylı. Allah'ın razı kılı baktılılık, narazı kılı baktısızlık. Agayı Müslüman bir tuğanlar gelinizler. İbadat için jaralgamız, ibadatı cayına geltireyli. Allah'ın kulçulduğu, Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala bizden uşunla talap kılat. Benden bana ibadatқа biraz vakit boşaltkın. Senin yüreğini men beypildik mene tolturamın dedi. Allah subhanahu wa ta'ala'nın vadası. Bro biz unutup kalbaylı, estep koyuyla savağızdı. Biz jönököyle ibadat kılıçı emes ekemiz. Jönököy ümmet emes ekemiz. Biz en ulu paygambardın ümmet ekemiz. Biz en ulu paygambardın, akırkı paygambardın, akırkı ümmet ekemiz. Oşun için bütkül adam zatlı ibadatқа çakırı. Bu alamның kocoyunu tanıp yaşasın. Alamның kocoyunu başlayıp yaşasın. Alamның kocoyunun çeğiden çıkmasın. Çizip koygan ramkasından çıkmay yaşasın deyip bütkül alamda kıyamet günü çeğin gele turgan insanlarga baktılılıktın jolun görsetkende uşul ümmet tandalgan. Allah'ı жақшылыққа çakırıp jamantan kaytarganга. Bir söz menen aytkanda Allah subhanahu wa ta'ala bardık paygambarlardın davatın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den paygambarçılığı menen toktotup Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam joopkerçiligin Allah subhanahu wa ta'ala ümmetin moyununa жүктөгөн. Andıktan biz de özüyüz elhamdülillah Allah Ta'ala'nı suyup yaşaylı. Bütkül adam zat Allah'ını suyup yaşasın. Biz Allah Ta'ala'nı suyup yaşaganımız, Allah'a başlayıp yaşaganımız, Allah'a şükür kılıp Allah'ını zikir kılıp yaşaganımız bu ibadet. Eğer de şunu biz ügülüm, benim ayılım, benim şarım, benim memleketim, benim şu bütkül düğünü Allah Ta'ala'nı tanıp Jaratkan Allah Ta'alaga ibadat kılıp, Allah Ta'ala'nın adal degen adalday karmap, aram degen aramday karmap, Allah Ta'ala'nı suyup jakındap yaşay turgan bolsa, Allah'ın aldığında rayındılıktardın türleri var. Ümit kılıp yaşay turgan bolsa, değişinen ümit kılıp, dozoğundan korkup yaşay turgan bolsa, uşunun atı davat. Özüzdük elemez. Men namaz okusam bu ibadat, başkalar namaz okusun degen pikirde, oşalarga menet kılıp bu davat. Şunun için gelinizler inşallah barız ibadatlı dağı, davatlı dağı özün oruna keltireyli, niyet kılaylı, vakit bir top ötketті okşayıp geçiresizler. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala barızga jar olsun, günelerinizdi keçirsin. Birinizge Allah subhanahu wa ta'ala şunday jakşı gümönde, jakşı oyda birinizge jardam bereyli. Beyişke varganга birinizge jardam bereyli. Dozoktan kutulganга birinizge jardam bereyli. Çoğu beyişke gireyli. Çoğu inşallah bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın razı kılaylı. Çoğu namaz okutağız mı? Çoğu maşallah dua kılvatağız mı? Çoğu emi tuğandar davat kılaylı. Bardık çalkırın akırın elhamdülillah
bir dağı Müslüman tövbasız yaşavasın. Bir dağı Müslüman namazsız yaşavasın. Bir dağı Müslüman Allah'ını maktavastan, şükür kılvastan yaşavasın. Peygamberin sünnetini taşlap koyup yaşavasın. Kur'an'dan uzak bolup, Kur'an menen baylanışpay, Kur'an menen sırdaşpay yaşavasın. Her bir Müslümanı Kur'an'a alıp gelip Peygamberimize baylaylı, Allah Teala'ga baylaylı, dinimizge baylaylı. Hareket kılsın inşallah. Allah Teala inşallah kabul kılsın. Jaratkan Allah Subhanahu wa Taala barımızды iki dünyada baktılığı kılsın. Allah'ım özünün ilminen bilbegenimizde dağı Allah Subhanahu wa Taala nasip kılsın. Bilgenimizde Allah Teala bekemdesin. Ortamızda ıntımak, elimizde tinçlik, amandık. Bütün alamdaki insanlara iman, hidayet, Müslümanlara takvalık, birimdilik Allah'ım nasip kılsın. Ve ahiru da'vanan elhamdülillahi rabbil alamin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Estegende cuma namazdan keyin kimden qanday suralari bo'la turgan bo'lsa, inşallah kalsanızlar bo'ladi.